Guderneca hune parezname seroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa'ya re nivisandı bu godari bikin. بەشە هەفتەمین ناسنامەیەک دخوازێ ڕاستوەرە بناوکردن. ئەگەر من divê parêznameyê de nasnameya xwe jinû ve tarîf nekira wê bibûya kêmasiyeke girîng. Li şûna ez tarîfa berê dubare bikim, ez ê hin beşên temamker lê zêde bikim. Dema min ev beş amade dikir, nasnameya hişê min mijûl dikir Enkido bû. Wexta min hew dida ez Enkidoyê di yekemîn destana nivîskî û destana me Gilgameş de fêm bikim, ez lê varqilîm ku ew her kesê ber bi dewlet û bajêr ve baz dide îfade dike. Sîteya Urukê di dîrokê de wek yekemîn dewlet bajar û bajarê çîroka wî hatiye nivîsandin tê zanîn. Gilgameşê qehreman ê navdar ji qiralên nîvxuda yê herî naskirî yê bajarê Urukê ye. Belkî jî avekerê Urukê ye. Bi qasî ku ji destanê tê fêmkirin, sîteya Urukê tim û tim li êrîşa qebîleyên kovî û heywanên dirinde rast ê. Ji aliyekî ve bajar bi yekemîn bircên bi heybet tê zexim û asêkirin, ji aliyê din ve jî bi şerên mezin parastina bajêr tê kirin. Em di tevahiya dîrokê de dibînin ku şervanên xurt ji civakên kovî têne neqandin. Qral Gilgameş jî hew dida şervanên xwe yên xurt ji qebîleyên li herêmên Daristan û Çiya yên li bakurê Iraqa îro berhev bike. Rêbaza wî ya berhevkirinê jî gelek seyr e. Sîteya Urukê jiyaneke nû keşif kiriye. Şoxûşengiya jiyana bajêr têra xwe balkêş e. Yek ji xusûsên sereke yên vê jiyanê balkêş dike fahîşetiya jinê tê. Ya rastîn Xudawenda dayîka pîroz ku hêdî li mala taybet û mala giştî yanî kerxanê têgirtin, ji bo kêf û zewqa mêran têra xwe dibe balkêş. Koleya wî ya nû jê re derfetên jiyana bi kêf ên besînor pêşkêş dike. Têkoşîna Xudawenda Urukê înnanayê bi yekemîn xudayê mêr ê qurnaz enkê re tewşnîne. Xuyaya yek ji mijara herî li dij derketiye bikaranîna jinê li malên taybet û malên giştî yanî kerxane weke metayeke cinsiye. Ji ber vê yekê li ser xudawendîtiyê şerekî mezin dide. Di destanê de weke têkiliya Enkido bi Urukê re jina navdar a kêfê ya bajêr tê nîşandan. Ev sedem mirov dide bawerkirin. Ya Enkidoyê kovî li ber devê çem dike nêçîra xwe dîsa heman jine. Enkido çendîn bi jina bajêr ve têgirêdan î dibe esker fermandarekî baş ê Gilgameş. Serhatiya Gilgameş Enkido paşê di destanê de weke numûneyeke bêhempa hatiye hûnandin. Dema min çûyîna xwe ya yekemîna bajêr û dibistana seretayî bi çîroka Enkido re rûbirû kir, ez di têgîştina wê de dereng nemam ku destan esas behsa min jî dike. Di vê mijarê de feyda wê heye ez behsa bîranînek xwe jî bikim. Zarok teşwîq dikirin ji bo biçin dibistana seretayî ya gundê mezin cibînê. Yek ji wan zarokan bi navê Şewket bû. Birayê piçûk ê cimoyê min yekemîn çalakiya xwe ya gerîla li dijî wî kiribû. Diya wî yek ji wan jinên xizan û seretayî yên gund bû. Lê roja Şewket çû dibistanê vê jinê nirxandinê kir ji profesorê herî baş çêtir tespîte kir. Hînê jî di hişê min de yê wiha gotibû. Şewketê me bûye hikûmet. Min maneya vê gotinê
هینه دوی پارێزنامه خویا داویده باشتر چاره سر کرد. ام همو مینا انکیدوی کی دادکتم باجر و بر به دولت و دهاتن مشاندن. ام جواک و دایک قدبون. هر کدوچو مجبر جیانا گند فدید کرد. لبر سردستیا باجر گند ما هر کدوچو تند بو. هر کدوچو دایکا ما قیمت خوان داد کرد. ما تکلیان خوین مالبات و قبیله بچوک ددیتن. باجر و دولت آته ده ام وک مقناطیس دکشاندن. ایدی حسان نبو ام خوش تحصیل و خلاص بکن. باجار و دولت آته ده بخوا آموره که اوبژکتیف ای پروپاگاندایا که خطرناک بون. هر تشتی باجر مینا کد سر حریقا بوین رهاتبون پیشکش کرن. فاحشه دناف کنجن خوش و کلانده ندبو با هتارت کرن. هر تش جبو سردستیا خو بکاردانی لالیه دن گندک مجی وک سیویه کی لداویه ما بو. کارمندکی دولت یه پر نوربال جبو ما وک خدایه کی بو. هر گوتن و کنجن وی وک خدایتیه کنو بو. تأثیر ولی هاتبو آماده کرن. د سر د جناوی به دووک له کورت کربون جبو مروف بری گاوه که جویه که خلاص بو بیا فرمول بو دویا بو امپر زو بونا باجاری یعنی ترک بوین بو منه تنه لمالبات و گنده خو بچاوکی بچوک نری ما ایدی کردتیا خوشی بچوک و حقیر ددید اف مینا لله و خرخالن للنگ ما هاتبن خستن ما حستکرن همو دنیا مدنا و قنجکان ده درباست بو تو چقاس ببی باجاری ببی دولت و ببی ترک ته او چند ببی زلام یعنی توره ما یا نو یا جواکی اف بو دین ما ایرفان ما و لسر وی همی واتدار بویا دیسا عمل دورا و سیگوشه دبون جواک انجام اجور به دست دخم اوه که بریان توی بوین و چینی بوین باجاری بوین و دولت بوین پیشترتن. برواجی تخمینان وکه همان بنگهین انجواکی بوین باجار بوین و دولت بوین پر زود دست پیدکن. پرولتری و سوسیالیستی وکه برهم باجار بوین و دولت بوین ام پیشوازی کرنه. مینا صفت خدای دولت بن. کسایت دناو دولت و باجر ده پیک ده هین جالی سوسیولوژی و نهاتیه چاره سر کرن. دناوبرا کسایتا گندواری کومین و کسایتا باجاری دولتی ده پر جداهی مزن هنه و او راستیه که سوسیولوژیکه. ام حتی وان راستیان چاره سر نکن او انالیزه که تیکوز آ چین سوسیالیزم و دموکراسیه کم بمینه. دناوبرا جواکا دولت و باجر مورا خوالی خستی و جواکا گندواری کومین ده جی جداهی و ناکوکیم بکوک هنه. جواکا باجر و دولت مورا خوالی خستیه چقاس اوتوریتر و دولت پارزه جواکا گندواری جی او چند کومین و دموکراتیکه. لگوری و معنی د دیرو که د ناکوکی هری گرین د ناوبرا جواکا باجر دولت پارز و جواکا کومین گندواری ده. تکوشینا اساس اوتوریتریزما باجر دولت پارز و دموکراستیا کومین آ چوتره دکن. ازه و راستیه پر پاشه حایل ببوما. رویتیا ما یا بر به باجر و دولت و با ارزویا ما یا جبو دبستان عسکری و سیاسی خورتر بو. اوتوریته دکشینه. دویا بو امنه بمشه به بازدان بگیشتن اوتوریته عسکری و سیاسی. دما آستنگ جی دردکتن از غمگین دبوم. دما من نکاری بچم دبستان عسکری من خو پر به شانس به حسباندا. دوی پیواجوی ده جنا باجاری جی بالکشی خویا جدا لیده همان دمه ده هزه که بالکش آده همان استقامت ده بو. شورشگرتی همه و دبن وان شرطان ده وکه دولت پارێزیه که باش پیک بهاتا. سوسیالیزم وکه روشا دولت یا هری به قصور دهات فهم کرن. امه هری باش بوی رابونا سرخوه. او مینا آموره که همدن بو جبو امپی بفرن. اسیانکاری مجی وکه حسرت رابردوی وکه نرازیبونه که لدج نوبونه دهات فهم کرن. کردیتی جی تمی وکه پرزگره که خوددا در دهات حس کرن.
دما دولتداری مل روجلات ناوین گیشت راده که وک راستیه که خو نشان دا مجی ایدی به دل خو جوه امور و ارمانج خو باور کر هرچند ما پشتاس ندکرجی دما ما خود سپارت امکان دولتداری او اف امکان با ارمانج مین شورشگر ردبون یک مشامج لزا خو تشته گوندانت کر دوی از اشکره ببیجم یکم جار دوی پیواجوه ده من حس کر که کسایت من دوار معنی ده زرار دید پیروز بوینا جیان هر کدچو معنی خو ونداده کر من فهم دکر که به دولت بدست نای خستن تی وندا کرن من جه هدف گمان دکر که از به ماشینا دولت بگهیشمه لیجبر که گلک ری چوبون من نکاری بو وگریاما و جدیدنا ری اکدنجی پردور بوم داویل کسایت من آل دولت سوار بودهات لی بناسنامه نو من کیجان ری بدیتا اوجی تیرا خو مچهول و غمان بو دولتا سوسیالیست ASP اولبوم جراسیه درکتبوم من نکاری بو از قبول بکم که خباویجم کابیتالیزمه غرور من اویه قبول ندکر جبر که جسری و تکیلیا من آب سوریه را تاکتیک بو دست دا مروف اداره بکه جبو چیا این کردستان از هم درنگ ما بوم هم جی من انجام کدا خونه دیت بون من خوالی خانت قومیه ده حسبان از دما دبن وان رامان و حسان ده درکتم سرحاتیا خواه آتینا اوروپای متیرا خواه زرار دیت بو مدما بر به دولت و باز ده از به هیجان بوم از برکار بوم هر تشت به پایستندن و هاتبو گریدان دین و ایمان پایه و پره بو من اف کسایتی به شورشگری الداویه هشت بو لی اف شورشگرتی به کسایتا دولت پاریز رد مشیا هین جسری و اوتوریته که از لسری بالکش بو یا اساس دشونا دولتا جمن دور و از ندگیشتمه من بر به دولتا لبر سری خواه بر به دولتا خواه بازدا مینا دینه کی نو لگرینا لملیت و شرکی بو فرینا منا آمده مشا منا سوریه لبنانه مینا آرزویا من آ دولتا ملی مزبدا سراوه تنجی از دمشاندم لیتوی وان هولدان مزن لی جوهر کسایتا من به من حس دا کرن که از هن تشتان جکوراهی و وندادکم ذهنیتا دولت پارز من جمن دزیبو سوسیالیزم و شورشگرتیا دولت جخوره کربو ناوهن ده شخص من دجی آسا دجنره بوین نشانده دا ده سی گوشه آتینا موسکو روما ده دما من خودناو دنیا حسابان آمینا قشای دید ناکوکیا هینه بتاواهی دردکتوله من نکاری بو ما ظلام و دنیای من نکاری بو بکتاما حساب کابیتالیزمی من نکاری بو ما ظلام و دنیای من نکاری بو بکتاما حساب کابیتالیزمی من نکاری بو هینه شواز جیانا روجاوا بو ما ریویتی قدیا بو مینا داوی لوتوپیای که گری و پچوک دهات دما ایخانت دگوت استم جی از ور بوم کوم تشتک حس ندکر چاودره کی بدقت دکاری بو حیله یونان بدیتا لیمن هینه جدوستانی باور دکر و از ناچار بوم باور بکم لگوری که تمن من ای داوی به دوستانی مشیا بو دویا بو حتی داوی جی ولی به مشیا دما و جمر بگوتا از ایخانتم جی من جره بگوتا تو دوستی بویرا کثیره د جیور بو یا اساس جنک باوای کی خطرناک دقیریا حتی به هجریان ده حس کرن و دگوت از ایخانتم نزیکی من نبه لیمن دگوت بقاسی که تو عاشق ببی دوی تو بمن ربی عشقا من حوال من و دوست من ایدی ببون یک و دما همان ستران ایخانت دگوتن من جی بگوتا و از ناچر من بگوتا عشقا من حوال من دوست من چقا ستران خوشتین شورشگری و ولاد پارزیت بیجن شوفر یونانی دما از بجیپه برم گراوا کورفیه بزانبون ماشین لبالافرا و از ببراما کنیای قلبان منه هینه جو دوستانی باور بکرا دبیجن چاویوی کول بونه یا من جی تشتکی ولی بو یا اساس کسایتا من آبر به دبستان سرطایی باجر و دولت و باز دا افلاس کر دویا بو افلاس جی بکرانا نرخ و بوهایم باجر و دولت ین اسکربوم از
دویا بو همو داوشیانا. دولت بریار دابو دولتا لجمن بقدینه. او دولتا مزنا راستین بو. دولتا یکیتیا اروپای و دولتین یکبوی یعنی امریکای بو. اگر نیتا من نبه جبو از ببم عبد کیوانی ارزان، راستیا دولتا کابیتالیست جبو جمن خلاص ببه و از جبو کارک باش بفروتام. جبو از جدست وان فنبازان خلاص بما شرطین استیده بوم پر زحمت بوم. اگر تو کاری بی جانی خو خلاص بکی حلال بشتره. لویاتان سری خوش دریای درخست بو نشان دا بو. دولتا یونان د سری وان لویاتانان داته لګوري من از شاش نبوم کو از حتی داویه به دوستانی مشام جخو علی هری گرینگ شخصیت من مای او بو منی بوی علی خو نلیستا منی بگوتا بلا ای خانه جوان ر دوستانی جمربه یا اساس چوینا منا کنیای مینا د میتولوژی ده د میتولوژی یونان ده اوتنا تارتوروس یعنی بیرا جهنمی بو پیچن همدم ان زوسه و خو ذکرنا وی گنهی دور نگرتانا زنجین شیرین ان افریقای جی وظیفه خویال تارتاروس باش تکرن از نقطه یک ولی بوم لنابرا راستی و خونی بوم از دماج جهنم بتاعت امرالی و مینا پرومتوس هاتم گریدان از تام نیو مرو بوم و نیو من دنجی من نزانی بو و چاوب به انکیدو پر دجوار شر کربو لی پر خراب هاتبو کشتن هگل دبیجه دولت خدای بگوده بویه. خداین همو دنیای لسر سریم پچکی بون و وی یکی استان بکوکا پرومتوسی نیو مروف و نیو خدا و گریدا بون. اگر دلی من روژه 1000 جارم با حتا خوارنجی منی کاری بویا دلی خواه نو بکرا. اگر هر روش قراکان نکل مجیه من بخستانجی منی کاری بیا مجیه خواه بخبتان دا. جواکا دولت و باجر از دهور خود پر جوتو بوم لی پاش ناچار ورشیا بو و ازاویت بوم دروه. لی من جی نکاری بهوری وان پارچه بکم. ده انجام ده جواکا باجاری دولتی و یا کومین بگوتنه که همدم جواکا اکولوژیک سوسیالیست لجم هفدو نکو با آشتیه که الهف چکری به دوالیته که دیالکتیکی و چاوال جم هفدو بشین. از لسر و پرسه پونجیم. ده پارزنامه ده من هن انجام نشاندان دوی به جدیت لسرور راوستین. جبرکو برهمین جیانه که دجوار و رامانه که به حیلنه هجای لیکولینه و درس کردنینه. یک جناکوکیا دنالبرا من و دیا من ده تگیشتنا من آل سر حوالتیه بو. و دگو تو خواه به تگیشتنه دخاپینه. از یقین دکم کلیگرینا من آمزن لحوالتیه و داخوازا من جبو حوالان باکش دیت بو. فرق دکر که به نرخین هیین جواکره لحو ناکه. لی هایل دبو که از بتنی بمینم و حوال من و به برجواندیم خواب کون. از پر درنگ لوی راستیه هایل بوم. هرچند ام پر گریدای و باش هبونجی به حوالان مرو دکاره چه بکه مرو دکاری و حتا کو بچه. لگوری من کاری که مرو نکری بیا تو نبو و هدف مرو خو نگیهاند بیای نبو. گریدانیم بکوکن حوالتی دیسا دوالیته گلگامش انکیدو ببیر خستن. ده دیرو که ده تمی دوالیته این حوالتی بوی رنگی هنه. بلکی جی اف پیدویه که دوالیزما گردونیه. ین دخوازن مشن مزن بکن دوی حوالتین خو مزن بکن. از لگوند هینه ده دما زاروکاتیه ده خودی لگرینه که بوی رنگی بوم. حسن بیندال برهمه و لگرینه بو. چتایم بلعنت چاوا او یک فرق کرن و او تولی کمپلوی کرن. جبو من هینه جی پرزگریکه که دوی وره چاره سر کرن. لی اگر کمپلوی لیستیکا به حوال من دابو دست بکرن بدا دوام کرن، هینه و دمه دکاری بو لمن بدا. جلو را حوال من حوال کی مزن بو.
Beli ve paraznameya Öcalan ya bina ve parasına geleki godari kir hatta beşekedin dembaş.